Haka Praterik Naitung ki dekhot ka Voice of the People Party VPP haka jingelam udame wanhi El Rembai Organizing Secretary Central Body kilalit kerpa dia CEM JHEDC ba thombor shiwat ban pelat no ya ka tulop balasa tengjong kinong trei namar ka sorkar jela kala a ya ka bha jong ka JHEDC ban siu tulop sha kinong trei jong ka hakani ka jingya kendu CEM ulaong kadaw bamla ban siu shisen siu ka dei namar ka treasury kam pediang ban le kumta na kalyang ki dekhot jong ka VPP ki ong ban but din ya kani ka raj jong ka treasury khnang ba kinong trei kin yo lut ya ka tulop season siu ki kentu ya UCEM ban le shitom na ka benta ka jingbet jingbiang jong kinong trei nang ni shakman udame wan hi rembai ula ut ya ka jingken tho ya MDC sutenga nong kle ba Richard Singh Lingdo halor ka jingkran to met jong u ya kinong yalam ka VPP kat ba kidang ya kran a jingmut ha UCEM. Kemudian kita yang mudah besar kita benar TI dari yang pemimpin tua di usulan kaunsel aku pendet lek kita jadi tulat itu lah sasnya tulat mudah mohong memang tak ada terlalu sasnya itulah mohong memang suki bagi wong kuat itu belum ila orang di kuat belum mohong memang tulat Andre kita tiba di PNI agak share yang ke mostly maka ketinggian yang kaunsel tadi pen harus share bagi dia dan maka kawan juga dengan ke government pada dia yang dipilih tiba ni kemudian ini dua yang state government kita kuasa awak kita belai salah tu loh dua emu orangnya oh yang kuasa kita kena skill dia pilih yang mesti kita kau mangkat kan sudah terus kat punya kota kerja ini tak itu loh. mari negeri di negeri di kaunsel negeri di jadi buat yang kita kata itu blok dan kamu lewat tu bisa lewat blok bisa kaunsel kita tak boleh start dari sini. Hari ini man satu ni itu mulai stop dari dia kata ini jawab itu apa. Dengan dulu kok kaunsel pulang itu dia nak jadi dia jadi kuat atau tak tahu. Kalau kerajaan beli berlemah pun tidak tahu mana tadi ikan ke komiti ini kan komiti usul dan wal kemana mana soal election awal kan orang untuk tidak tahu. Saya tahu dari kuat ini. Manpong dopi kuat itu memang ilah. Kemudian kalau yang istri ini mari tahu yang tadi ketika kita tahu yang kamu kaunsel dan juga ia approach hoki yang hari ini juga hanya rakyat punya jauh hoki dua pilih hati follow man step by step tiga kita borok mana ni memang kuat ibu dia rajin dan juga ni kau pilih kuat ini kau kuat pilih tu lebih dari ini staff borok teman ini sangat imam dia kemudian pressure lah nama dia pilih mana lagi sokar M2 pressure nama nanti terakhir M3 juga nanti boleh jadi bos Kani kadega ji kenduk ka baar kejong ikum ka Voice of the People Party ya UCM jong ka JCC hagan dega ji kenduk ka banengkong tengi klem ya kenduk yukum to ndre mata gaski ngilayo ya ka ban ya kenduk badu CM ya ka ban budin halor kani ka jingduk tulok jong kinong trei hapo jong ka council te ngilalep ai ya kani ka shiki ban bandawa badai ban siudo ban siudep no ya kani ka tulok jong kinong trei namar ngilio i ba hadin ka tu ka jingwan ya kenduk ka jongi ka council ka lele stom kila penyok kumto lai prokuror ha ka ba ki ga ong ban siu kumba saubna ya ka tulop jong kinong trei ndrei ka ba pelengo yingi hadu menta ka long ba kinong trei kidang yo dang si benai ka kani ka bet iklam kelakut te hadin ka jingi kenduk jongi yau new CM te ula pensyai ba kimla ban siu shisen siu namar ka treasury kampediang te ki haban pha si benai hadin si benai di nakaleng jungi kum ka party ngin sabudin ngin sali ekren support treasury lada kalong ka bala namar ka ka dues payment di try lada kalong ka bala kin ailat kin ban siudep no ka council ya ka ni ka ya ka baitre jong kini ki staff hang ni te ka baar ka jing ya kren ka jungi kalong ba ngi kwa ba ya katu kala ka pro ba kila dep bar kin siudep bat ya kani ka ba kin dang yo ro
kin penyaj bet syakani ka syakajing siu ya ka tulop jo kinong tre te UCM ru lai kubur ya kata bawang kanu ka pisah ka baka council ka yo kin pelej bet syakani ka jing siu tulop tenri kata hi ka jing ya kenduk ka jongi bat ngiong ba lada ka council kamla ya ka ban peni ba ka council kaladon ya kani ka pisah ka ba biang ban siu ya kani ka baitre kinong tre hangi hapo benai agos ngina kaliang jong ke parti ngila de penfre lupa ya ka ban pelong ya kani ka jing ki pajba ya ka ban penkungu ya kani ka isi te kum balong mata na kaliang CM ula ya thu ba kani ka pisa lani kani ka share ka ba ka state comment ka de ban siu sya kani ka council ka jong hero kila ya le system under process tingi kerben ba ka sokar jelakan pelai ploy ya kani ka pisa ka basa jong ka council kenang ba ka council ro kan yo ban pendep ya kani ka dues payment jong kini ki nong tre terei ka ik ba ngaku ban papau mo ya kani ka por ba ha ji kendo ka jongi ya UMDC udon way UMDC mo bala kren to met shayangi wong who are you ba pi ya kwa ya kata ka jingi tre lang mo hapo jong ka council la dede sing bahalang la dede political party la dede kanu nga try ka council ka don kam je ka jingi tre lang le bas ngusi kalong ba ni ikum kitu kinomi kemar kiban ong who you are de la kim tip ki ai ni kin setip ki ai kita ki BPP ki ba kalau long insult siapa palat tinggi pendram jur ya kan ka jingkren jong new MDC kan namar kan ka jinglek ka jong ikam dai ka personal interest jong ka BPP kam dai ka personal interest jong no ndai kan ka interest jong ka council hibarok ka way la ni kita ki ba imjak po da ka baki yo ya kan ka jingsiu na kan ni ti tangkatai MDC ba kren to met sayang kinong elam de ma Richard Singleng do ba de nang te na po sutungan no klik constituency te ka jingli ka ba ukuli yangi hakum kata garupam gar kalong bangi na kaliang ka party ni terwah ni suggest ya UCM bada kanu kalenti ka bangi kum ka party ro ngila ya ka ban yarap ya pi ha ka ban pressure ya ka government hakaban periok lo ya kani bisa dai tangkatai ka suggestion ka ba ngikum ka party ngi terwa ya UCM mano la ban terwa ya kata ka jingi trelang makiro kila ban ni trelang mano dai bar chong who are you ba bangim la ban ni trelang kata ka mut ka kam dai kan kata ka senchar pai ba ka mut ba ki song ni marwe argu tengah dai tangga jing kwa le jbor kan ngi pedam jor kum ketugas statement ngi pet ngin sepeni who we are